Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras niyo amin papagayam. Inta ibasa ti umuna at Timoteo Kapitulo 5, versikulo 13. Dadaulan dapay ti tiyempo da amamalbalay. Saan laaday ta? Masursuro dapay ti agbalin amanar sarita kan man nakibiyang. Kat sawenda dagiti banag at irumbang asaritaan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Mare! Mare! Eri, ay banda ka manan ni Kumari Mamiling. Papanan nyo aya? Mabit lang, Mare! Umay laang mat makis-istorya, ah. Inal daw mo lakad nga mo, may dito'y balayan. Apay aya, pakasikuram ngamin. Saan matakasta? Ang mapay, awantir aramida na balay da? Inkakit din ijay taltalon. Tag-istorya kami man kin ni Mari Miling. Sige, Mare. Agistorya ka laang, tainawak laang da tinanganan mi itay agsapa. Ay na, husto pala day ta panaginaw mo, Mare. Agtugaw ka, tadenggam day to istorya akan ka. Anya aya dayta? May papan ka ni Rosita. Asino a Rosita? Day dyan nga'y maestro ti kinder. Ah, wan. Apay? Ay na, disgrasyada mo't gayam a babae, Mare. Anya? Inanakan gayam di siman akayan ayat na. Idikwan, intarayan nan. Ay, kunak man no adda asawa na. Kanday to'y pay ah. Nadamag ko nga, agpapaaram ka numanon, iji anak ni Kapitan. Anya? Ngam, saan sa kano akayat ni Kapitan ngagbali na manugang, ta disgrasyada kat nga rob. Asino ngay mat ngamin ti mangayat iti disgrasyada. Kunamlan asino nalinis sa babae. Disgrasyada mo't gayam. Pwe! Naggapom aya, Mileng. Di ta karuba ah. Kita man tayo nga ramid mo. Mapan ka makichischismis. Di mo pa'y mapanbantayan dagiti tarakan. Ay na, Pablo. Inlepas ko amin na trabaho dito'y balay, sakbay anapanak na kikaruba. Natayan di tarakan na baboy. Anya? Binaybay am tumat na initan ni Jerwar. Sapay nakapagod pa'y matgarod. Awan danom na. Ay sus, sapay nagdakkulan. Awanan na ajay lakot ako ma. Natayan. Di nakman raba ka na kasta, Pablo. Ay kating kakitaan na. Tapno mamati ka. Ay, naawanan to'y baboy ko nga ilakok. Nagbayag ko pa'y mat at tinartarakan. Inon-onam ngamin tinapan na kichismis. Sanak mata nagbayag ijay. No apay mat ngamin anas ka na mapan ka pala makichismis. Ay na, da ko manigatang ko iti baro abado. Klaka. Ay katawanan ah. Kismosa ka ngamin. Natay ka no matay tarakan na baboy ni Mari Miling, bakit? Anya? Nabaybayan nan sana initan. Ay, sayang ah. Sapay nagdakkel day jay. Day tagat ti bagbagak. Sobra ngamin na makikaaruba. Pasaray agmalmalam. Kat dagiti imot mapan na chistismisan, awan malpasdan at trabaho iti unag ti balay. Agsao ka manan. Ne, pudno mat. Apay, anya ngamin dagiti umay na idandanon kun ka. Awan. Amok, apuro pamirdi iti pada na tao. Ay liklikam dayjay a tao. Awan ti maited na anasayat. Rosita, agsangsangit di anak mo. Nabasati diaper na tatang. Katsukatamon ah. Awan pati may baon ko ang mapandita kantina, agumatang iti diaper. Apay no si kang aminay. Ay, siyak tumanon ti talyawan dagiti tattao. Mababaina. Man ano kumangay? Amok, siyak ti pagchichismisan da di tarwar. Anak, saan ka nga agpaapiktaw? Ay, sobrang amin ti chismis diti lugar tayo. Kaya't konti umadayo dito tatang. Oh, Mare, kita mo. Ni Ma'am, sumragan. Tangiwat mo. Amangan numakadlaw. Kababain. Asino ti mabain? Siyak? Isu at ti mabain. Tanana ka na balasang. Ne, si Mardeng matan anag na. Mabain siguro lumabas dito ayan tayo ah. Kasanupay ngay ama kastrak ija pangisurwan na no kasta. Hindi paliiwan tayo, no anya ti aramidan na. Ni,
Nagsublimot iji balay da. Ay, awanan. Saanan ang makaisuro. Ala, kaasimot ni madam. Pag naamngay amapan agisuro anak ka, Di talikodan ang tatang. ni, katnod adayo dita. May mayat ijay, ngam di ta sangwanan, ago umong dagiti chismosa. Sobra dagita akaaruba. Ay apo, baybayam ka dilang ida. Maumadan tomatlaan. Nagdakala ka din apakabasulak. Numaysa ka disgrasyada. Sobra dagita at tao. Nagalas laki din ayat itsurayo di tarwar. Apay manan asyak tinakitam. Agikinuto kayo di tangag malmalam. Di ka man makibiyang Pablo. Biyag ko daytoy. Imbag kumaano saan kayo agchichismes? Kababain? Saan kami nga agtaktakaw anya? Anya kumangay, tinakababain dita. Mabaen nga umay gumatang ni Rosita. Iso akitaan nyo, oh. Day tatatang nan, adandani saan ang makapagna, timbaon na nga umay gumatang. Unang pwesto. Ay tata, ni Rosita ngay. Ay, agaw-awer balasang ka. Apay asaan nga iso ti umay gumatang. Kasanaw, kat isumon lang amin ng tipagsasaritaan niyaw. Ni, Ah? ay saan mo tata? Pangaasiyaw. Diyo kumamot din pagchichismisan ti anak ko. Tawan mo't ti madingar aramitan na kada kayo. Ha? Pudnumot ngamin a disgrasyada. Wen, pudno a disgrasyada. Ngamrumbang ka di pagsasaritaan niyaw. No apay mo't ngamin ano pakadaksan ti may sa atao. Pag-aayat yo a pagsasaritaan. Ngam no dyan na imbag an aramid na. Di yung mo't amo nga apresaran. Lakay, aldawan, bumangon ka ditan. Aglaminak mo tayo na. Anya? Maulawak pa ya. Ni, apay ngay. Diyak mo, nanya na ito mapaspasama kanya. Itaray kan ay di ospital. Mare, pudno ka di nga da AIDS nila kay mo? Anya? Iso ka nga intaray mo adago sa di ospital. Tada ka numot AIDS na. Pudno nga da sakit nila kay ko ngam saan nga AIDS. Isumot ti damag ko, Mare. Mare, kasapulan mi ti kwarta ita. Amangan nga min numabayag ama confine nila kay ko. Ay ha? Agpautang ka man ket di, Mare. Kasapulan mi ti kwarta. Ni, nairanamot nga awan kwartak, Mare. Sa dino ngay nga ruden ti pagutanga. Apay, dakkel ay akwarta ti kasapulan ti sakit nga AIDS. Saan nga AIDS ti sakit nila kay ko, Mare? Manang Mary, intulod kon dito'y balayo dati buridak mo. Tawan mangalakan kwa na iti eskwelaan. Ay, pasensya kan, Ma'am Rosita. Diyak na sango, ta problema ngamin nila kay ko. Apay, naan ano? Adda iji ospital. Masakit, ma'am. Kasta ka di? Awan igatang mi iti agas na. Isong agbirbiro kak iti pagutanga. Ala, pautangan ka manang Mary. Ha? Ay na, agyamanak, ma'am. Lakay, amom ni kumarik amere. Komporme ka mo ti mapan na pagututangan, takasapulan na ti kwarta. Wen tan ospital ni pare. Kasanumot ngamin nga dagpautang ken kuana. Ket AIDS mo ti sakit nila kay na. Mabutang damang pautang. Kasano nga'y numaakaran. O, di sanan ang mabayadan day tanga utang na. Nagkunagan ka nga AIDS. Naamwak laong. Si kamanan tinagkapon day ta damaga niya. Ni, saan mo't Di kag sarasardeng asumanaw. Nakababain. Ni, anya kumangay mo't ti nakababain ijay. Kumarim mismo pirjam. Imbis sa tulungam. Anya kumangay ti maitulong ko, katawan mo't kwartak. Respetuam ti kinatao na, kanti pamilya na. Di ka lang maasyan. Na hospital lang ang roden ti asawa na. Kompormi pa lang ti pamirdi ngay warwaras mo. Nagyaman na ka. Nakaturugan ti anak ko. Ipaidamon day ta anak mo no nakaturugain. Tapno saan ka amaktangan. Kat ni,
Kasangsangput mo naggapoy di eskwelaan. Tatang, pinautangak pa ilaang ni Manang Mary iti kwarta. Di mang chismisken ka? Wan tatang, kasapulan na ngamin. Ay na, perperdyan na kalangarudan. Pinautangan pa ilaan. Kaasimot ngamin di asawa na. Kanawan mo ti sabali a pagutangan da. Ay, sabay kumaata, bayadan na ka. Mangnamnama ak ababaan iti daytaan aramidag. Isardeng nandun ti agchismis maipapan kanyak. Sapay la kumangarod at akasta. Sapay la kuma, anak ko. Napigsahakon bakit? Wan lakay, kuna ti doktor, mabalin mo ka nun ti rumwar dito ospital. Nangalami ti kwarta pagbayad tayo. Inutang ko pa ilaang akin ni Ma'am Rosita. Naimbagman ta nagtalagkan ka. Bayadak tumat laang. Nasingput mat gayam day a maestra. Italaan na amwak ti pudno nga ugali na. Mare, Si Kamat, Mare Miling. umayak man, Mare. Ay, kwa Mare, adda pa pananmikin nila kay ko. Ha? Sa dino? Ijay talon. Agtalon kamutan? Wan Mare, agmula akmat itinatang. Tapno adda pagbayad ko kin ni Ma'am Rosita. Imutang kamut gayam ka ni disgrasyada. Ay na, di mo ko masawan ti kasta. Nasaya at gayam a tao ni Ma'am Rosita. Anya? Wan, dakkel ti respeto kan kwa na. Iso adi mo kumandadaulan. Alamare panawan ka pa'y ditoy. Apa nakapangrem ka mangkit kita kada Mari Mary. Kan Ma'am Rosita ngagkuy-kuyaw. Kumanatawa da. Kaslada lamang bisbisi. Apa kumamabisit ka? Gapo ka day, tasanda ka kadwa. Saan? Anya kumamot nga iti bibiyang ko kadakwada. Nalabit, sanda ka na kayat akakuyaw. Oray syakbet Kasano? Kat nagalasmat ngamin ti ugalim. Dahil talamang pirpir di, ti padam at tao tamong aramidan. Agtal na ka man dita. Hoy, baliwam day tang ugalim ha. Maikat ti talagkan ka ti tao no kasta ka. Ay naman ang Mary, nagadumot kan anatong dati inyag mo dito balay. Mulak dagita, Ma'am. Nakalako akpayin Iso nga umay ko bayadan ti utang ko kan ka. Agyaman ak manang. Ay na, pasensya kan no medyo na delay ti panagbayad ko. Itaak lang amin anagapit itinateng, Ma'am. Awan anyaman na. Ay, umay nakmanan at chismisan ni Mari Miling. Ngam ko nak, adyakon kayat adenggan dagiti pang dadail na kan ka. Denggan tayo laang kuma, dagiti nasaya at nga aramid. Tadagiti dakas nga impormasyon, asumrek iti lapayag tayo. Mayarig iti sabidong amang dadael iti sistema ti kinattao. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.